We all know that the threat of Russia is acute and that time to prepare our defense is short. To say that we can afford to invest to our defense is a lie. We can do both defense and welfare. NATO tippkohtumise õnnestumine sõltub sellest, kas kõik liikmesriigid saavad üheselt aru, et Venemaa kujutab Euroopale eksistentsiaalset ohtu. Lisaks Vene ohule on laiem julgeolekupilt muutunud väga tumed. We could have been on safer ground if we had mobilized all possible military assistance to Ukraine, but then there were frightened voices of the threats of the World War III. And here we are, approaching it, because those who had to act were scared. Cine afirmă că nu trebuie investiții pentru apărare este rupt de realitate sau face jocurile Kremlinului, ale Iranului și ale celor care vor o Europă pradă ușoară. Ei piisa sellest, kui riigipead ja valitsusjuhid lepivad kokku 5% taseme saavutamise 2030. aastaks. See eesmärk tuleb saavutada oluliselt varem, eelistatavalt juba järgmisel aastal. Na szczyt NATO jedziemy z podniesioną głową i jasnym celem potwierdzenia spójności sojuszu, zobowiązań sojuszniczych, więzi transatlantyckich, przyjęcia strategii wobec Rosji jako stałego zagrożenia. Now it's time to be strong, not weak. Civis pacem, bara appellum.